Mr. Wheelchair official channel a kan lo lo ma cheu voin hi December ni somni pathum sak ni somni pali tho tran ni ania tun lai thil thleng langsar airfield venga Davida tual thi na Chungchangah thu zia le chanchin thar ilo ngai thlang u airfield veng mei thai fa pathi na mol hi ziak tu LR chunga advocate tuiri airfield thil thleng mei thai fa pain anun na chan na le atrian pa chung ko har sa ve tak mai point liam na tak ator Chungchang hi shelo po kanom to om love zoram khovel min fan chuak veka atur tu te mi puin kan khongain kan leina tak zedani SRS kal forwang lai te kuale veng tam taka JAC din tir vel khan nasatakin be puyan thlaka vuakhlum le mi in thia sak le veng chunga tang hno chu po tam takan nei ni kha khang hun lai kha kan kalpel to ebo kan ti la ya hetiang thulung chiat thlak riat tu rom le ta hi poi tak zetani tun tum thil thlenga phei chuan pastor senior pakhat amol pho ve ta le mai boka an chung ka tan chuan an bial chunga lo mun danga hanwa chu mai po ngam po ani lo pastor mani se thu boy or ve don le don lo hi ala hriat mai ri lova tel ve ngei tur chu ni heng thil thlen dan atang hian mi puiten hriat tur poimo tak tak kan nei ti chiang reng mai chung te chu dan mi ta tanga thlir chung zelin kan soi don ani VDP te din hun hi ilo en chiang ma sa te ang Mizorama hian VDP hi khotina din turanga yania VDP din Chungchang hi Mizoram Police Act 2011 section 49 atanga 57 a tekan mu VDP chu District Superintendent of Police SP Huai Hota din thenia membara hian kan thriat thiam thei turin police emo excise a thu boila nei ngai lo dan bo chiata wanga na tanga banemo choltir la tok lo veng chung mi za om le nung chang tha lak lu then nia member te hi kumtin mun thuma thena mun khat bangin mi thar lak lu thin turania kum som ruk chuang to te chu member a tel lo turani annual report hi village defense officer SDP on hena an petrin turania VDP pakata hian member som panga ai tam anom turani lo hetiang hi VDP din munani lain kumpuan committee ti tero chu pol phu chop sarkar hriat pui lo an nia dananga mala ve thei turin engthu nei na ma an nei lo thungani VDP a complaint thelu Chungchang hi airfield veng tual thana thlenga hian pastor khan quarters rock tu te VDP le kumpuan hena a thlen thu ka kan threvek ome hei hi bitam tak chuan kan chin dan ani rengani section 173 le 174 BNSS IPC kan chiar chuan poi khoina thlen chuan police a FIR thelu turani ti kan huanga poi khoina lian tham thleng ani chuan police ten FIR an ziak lut ngei turani ya chuti line poi khoina te naw police ten an mani thua case an register mai theilo om ve boka chunga ero chuan court phalna lam masak lak masak turani thungani section 173 le 174 BNSS hi chu heti hian du tok ta maila section 40 subsection 1 BNSS a hetiang hian kan hmubok any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits an unbailable and recognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station VDP kan hanti te po hi police an ni lo wangin private person kan tia khian an tel lo thei lova mi mal ai khian misual man Chungchangah thu nei na sang jok an nei bik chuang lo ti na ni ti chuan ngun takin a chunga mi khi han chiar taila mi mal telin an man thei chin chu poi khoina lian tham aman tu emo man tir tu om velai nge ya ti sual tu te ti ani mi mal chuan a om la ya poi khoi tu an ne lo wang emo aman thei lo chuan VDP te tran puina dilin aman tir thei ti na ni
mi poi khoi lai a mu lo le a om lai po ni lo rin hlela wangotin VDP man tir theilo ti na nia kan thre tiam mai ome chu tiang poi khoi nan mu lai nge a thleng ani lo chuan police a FIR thelu turani tin mimalinan man emo VDP te puinan manani point lo do pe mo kut thla ke mo kol khot lai khang lang lova dar ka ruk chungin police ne na an hlan nge turani Pastor Khan quarters rok tu te VDP amantir khati dikem achunga section 40 BNSS kan chiar tel le komena tangkhian ngai dan kan siam thiam mai ome Davida te thian dun Khan quarters an rok lai tu manan mulova rin hel wang liu lewa Pastor Khan VDP le kumpon committee thlen ania abul bera chuan pastor hian hemi chungchang bi ka chuan ati dik lawani pastor mai hi ni lova mizo mi puite hian hei hi kan ti thin dan ani hrim sima kan rin hlel tu te mo VDP mo JSC kan mantira anin din dim lo baksak lova kutan thlak chiam khan hetiang thi na hi ala lo thlen hian VDP mo JSC ne na thlen tu le kut thlak tu kha in thuruala ngai lo thei lo alo ni ta ani chuti lain pastor ne na Davida nu ten ngai daman dil chungchang le anin biak zui na khachu dan mita chuan comment tur engma ka nei lova ka soi ve lawang VDP ne na an thlena wang hian enge poyom thei achunga kan soi khi soizom na ang dewin section 61 BNSS kan soi chun zamang hetiang hian kan mu when two or more persons agree with the common object to do or cause to be done clause A an illegal act or clause B an act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is designated by criminal conspiracy. Helai section hi an soi fi adon taila mi pani chin anin thuruala dan lova an chet te dan phal tho si ti hlo tling tura dan lawan ti chuan criminal conspiracy in phia ruk na ni section 3 subsection 5 fa hetiang hian kan hmubok when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Om zia ve thung chu mi eng mozat tum thum hun neya dan lowathil an ti chuan emo danan bo chiat chuan an zawai khan an mi mal thil ti theu angin thu boi siam sak thean ne heng te hingun takin chiar taila kan thriat thiam thei mai rin oma chu ti rualin pastor man ti remo man vero se ti lam chu ril ruwa om lem lova ma se hetiang hi thil thleng thei ani wang hian mi zong hi tum lo dewa miswal poi khoi tu lo thurwal pui thei reng din huna kan ding ve the ni esopa thon thua kang hlai zinga ngoi hup lo om ve te po khan sema pum bel bik lo zia kha ril ruwa vong reng chunga mitin te kan film khura tul zia kan in zirtir na tur zo kani indo pidan kalaniem poi khoi tu emo miswal do phian tum ber chu an ma ni tanga an thil ti sual fin fi an mu khani hei hi India dan pui constitution in a khap tlatania India ram dan manga rorel na sangber Supreme Court poi na khap na tam tak mu tu ro oma chumi zul zuya High Court song te thurem na tam tak mu tu ro bokani heng court te hian an sei selber chu police den misualan vuaka an dop thin chungchang ania mimal kan ti tele NGO ang phei chuan mi va dop theina hi an nei lo shima an dop chu khan tangkai na nei heklawa an mani hi dan bo chetua anin siam mai ani hetiang hian section 120 BNSS akan mu subsection 1 whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct or for the purpose of constraining or sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause to the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Helai thu hi a huam zau de wangin kan subject mil turin kai toila. Zia chu mi tu po midang until ti sualin puan tir tu minemo. Midang thiam lo chan tir an ni theina tur soi tir tu ma hliam tu chu hliam satli ani chuan kumsari jail tan le poisa choi tir a rem the an ni ti ania. Tin subsection 2 a thian soizom na kan hmu. Hliam kha hliam na takani chuan a rem na hi kumsom jail tan le poisa choi tir the ni ti kan hmu bokani. He section 120 a vekian hetiang hian soizau na kan hmu. Clause A Police officer e chuan Mr. X chu dana bo chiat thu soitir tumin kuta thlak. He section 120 huaya hian police officer e hi shremte ni. Clause B Police officer e chuan Mr. B chu bungro ruk an da khom na soitir tumin kuta thlaka. He dan huaya hian shremte ni. Clause C Revenue officer e chuan chia abat pek tir tumin Mr. X chu kuta thlaka. Mr. A hi he dan hnuai hin shrem the ani. Hetiang hi thil om dan ania. Abul bera chuan quarters rokani thu kha Pastor Khan thlen na tur dik tak police a thlen ni se chuan hetiang poi khoina le tual thanai thleng mi alo tur ania. Ma se Pastor Khan VDPMO kumpuan committee a thlen ta hlau mai sia angong awana tak em. Kaushan be tu te point rem chang an hailo. Kaushan be na man ro thataka an mangle ta chat mai ani. Mizo zinga hian kan pastor te minister le rong bol tu zinga hian dan ngai poimo lo na le dan themi muni khualo na tam tak chuan an la neya. Isu hun laya jude dan themi farisa yang tura ngai na an nei ani mai thei. Farisai te khachu lawyer lam ai ma chuan kaushan rong bol tu kaushan en kol tu te minister zok te an ni mel. Lal rurel na lama anin rol lo dana khan. Hei hian, Mizoram kaushan te hian, dan triat na lama tan lak kan ngai zia po atar lang te lome. Mission field ta kan missionary te thu boi nein, policeman tokin harsat na lian ta kan machon te. Biakin hial hal sak an ni meu chuan, kan mamo masak ber chu, ukil an ni le thau trina. Chunglam rel fel tura da chu harsa kan ti le deu si ani. Theology subject a po hian dan triat na lam hi engamo chen hi chu da telve te po hi a thamai the ani. Sual na chuan misual a the thlu thin. Mizo society hian sual kan huwa dan hi pon loi riong maya. Kan in bul hnaya omlo turte kan venga omlo turte hian kan duwa. Ti bo tum na mo an mani om tharau sual ro kan vai pui em poina lang lo. Tu fing te bung chom pathum chang ru ka heti hian kan mu. Felna chuan dik taka om te chu aveng thina sual na ero chuan misual a the thlu thin. Helai Bible chang hian omzia pani nei the. Misual chu ama sual na vekin ati chethin ti nai mo. Misual chu misual vekin ati chethin ti in ai nga po chuni se sual do in ti chunga misual kut kan thlak te khuwa tanga kan hnot chuak te anin kan kal sakani chuan misual kan ti te po hian India dan nuaya chanvo an nei ve thosi wangin sual do ni lovin sual siam bel tu zok kan ni fo thin. Turia airfield thil thenga hian VDP te anin rol ma kha chuan an venga misual panhi pastor quarters rock tu an oma khualo war meu chuan tual thattu eng mazat anom ta pastor senior meu po hek tu ni in tual thattu te zinga atel ve ta zokani ara phlak le mai hei hi sual do na nilovin sual siam bel na zokani danin thu nei na min pek le kan ti tur chin theu chu ti ta ila hetiang thi na hi a thleng lo topang mole engemo man ro manga tual thattu a chungchang dan anga ngai thu a thei lova omte charsit lova an chu ate an vaya man an ni lo phei chuan alaten om le zual dona misual an punbel zel don ti nalani zol nei mikan o mi ring thil tha chu en tir to che ni lom ni lalpana phut che chu enge ni dik taka thil ti te khongai na ngai nat te thun hui rol taka I pathian ne na len dun te hi ni lom ni ati te zol nei sayan chonghei dan ti ka soi dik lo taka midang in phuarna phel saka an ngong kol thrui ti cha sakte
mi ti du da chin sim te an phurit zong hli sak te hi ni ti hiril ruwa om thar se awadu om em tun tum thil thlenga chuan media te tangkai na le ruat felanu malak na kan hmule a aro puin alom om hle ani bairabia joint operation an nei voin ni somni pathum thlasom pani sangni somni pali chhun khan zophai bairabi hmuna Josephine zonun sangi subdivisional officer bairabi kai ruaina in village council bairabi north branch YMA kumpuan committee le bairabi police OC le staff tenen joint operation an nei hian kan maloka hun puilo thleng turatan in pu chana nipa formin bairabi huam chunga boruak ral muang le him tak hnuaya mitin ten Christmas le kumtharan man theinan halmoi ruihlo chi sang dan phallo ka sa le wantlang tana hnok sak zonga che anomem ti en fi anan nei ni ramri depa oman ni wangin state danga tanga jinmi lo lu ten dan phallo thil an ron cholu tem ti en fi a lir theilo lu chuak te uluk tak en fi ngalan ni he joint operation a hian halzit halmoile sabzu thanem tak manani